Nisambulu vinaka sai kwengo na Vakaleleka ni nonda tukutuku. E patokana shadow minister ni labo Professor Biman Prasad ni tukutuku labo ni Ronondol chini kalima ni beba kurumbuitaki ngai malmalum talanga na yabu e yabu takikina. E nona varita kana noni tukutuku endente kina palimendi e taronga kina e bunga sar na taru kobutikina na vei tukutuku eso e tubaka takatiko na matenitu wadurumikina tukutuku labo ni Ronondol chini kalima kasyang ni toko ni may na ito ni Beisanga. Ia e barita ka na minister ni labo ay aset kayum ni Bei ka dauraka o Dr. Biman e Bei dalati kay na itubutubo sa ambiuto tikoto na matenitu e nabukunda na liw ni Banua. E barita ka na nona baka binibinaka na ililu ni matenitu o parang ibang marama Bei na lingin iwaw e rabing karabitu e na Golan may natokalaw e loma warungi e na United Nations Disengagement Observer Force. Ya so tabir na sotie e na noa ombay ni marama duretikina e wadodotaka wayana kena siang ni rungodi endo na itukutukuda me Vakaleleka o irna non dalingin iwau erawa bitomani ke imbani marama na ililu ni matibalu e non Banua o Brigadier General Moses Tugitonga karo kindabaki may na kem suani era bolin telanga ibalu na non da sotia kinagito sani o titig ni norto bako koyango na dorubo na bong ni kuwa e na buku ni bawarau kina Dubai Sevens e na warombu ka ngaongo tukun na doni patabuli ni timi o Ben Rain ni siang ni dua e kuni bua endora maboa kasando na kana norto ba na mata na dorubo kina sot sotongo obiti rono sote ke brense e na imatai ni norto sota batombu ni boe tinika na miniti me bitu e na bongi ni warombuka Nimbera ni rona dalindi tiko ke Brazil ni boe tinika na miniti metini na bongi o tiot nortongi to batombu e na matakadada ni baruai e na sota ke Brazil o ya ni boe wal na miniti me ruana kaloko rawa mena sarabe na FBC TV na gitongo metiki buena barombuka mai tabe kir na Vakaleleka ni non de tukutuku ni boe ding binaka